Poki, matematiki ndo alikuwa anafanya kile kitu. Unakuta matematiki kwa vyoshimi kwa mkomelesi. Komelesi ndio kwa matematiki. Papa, à part ça, mimi nilikuwa na preoccupation. Unasema? Nilikuwa na preoccupation, ningependa tuiongelee. Depuis dada aliendaka, hatujua anakuwaka wapi, hatujua anaishi aje, hatujue kama alishaka kufa. Na waza tungelifanya effort, tujue kwanza anakuwaka wapi na anaishi aje. Pipi. Niko baba yako. Na wewe nifundisha maisha. Bien sûr. Mito nilikutana. Na mito nilitana Anji. Anji nilimshausia sana ile mzazi. Nikamwonyesha hii njia ya kupita hii haiko ya kupita. Kwa sababu unaweza ona hapa shetani hapa na Mungu hapa. Unaacha Mungu hapa nutima, unaelekea kwa shetani. Sasa ukiingia uchihenyama, usiseme pasipere hakuhubiri, wala padiri hakuhubiri. Duwepe kindoli chakula njia jihenyama, ukaacha njia ya mbinguni. Kudosia ya Anji. Acha kade kakupia kushi. Acha kakufe. Nipeke nilikashauria kakufe. Papa, efe ya kusema